Kinong syong madan kibadi jingdi hayodo shilong haka khatlai trik unailar kelemi patba bat sedang mansyong di jingdi hakaleng kibenta jok hayodo hadin bag sarkar kam shim na shim kya ee ke jing dawa jongki kinong de madan kilong bag sarkar kalakhang ke hayodo nado ka arpoi trik benai leber menta ka senam arajar arpo hadin ke jing don jong kibayo ke jing pang covid-19 hakanong ba bat bag sarkar kalarai ban tle biang ye ke kayo ndrei ke jing sha ban tle kidukan kalong tang ye kidukan he omi ke basong de madan Kinong dia madan kilapan pau berkelama de gejing na ba menta la palat san banai kim chimlayo ban kamai ban pendap penbiang ya lagi yang kesem bat menta kim semula kerdasyo bat kiong bakin sayap than Kinong syong madan kilapan bena manadu kala si ublai banwan kata kakak nyau trik unailar kin sedang ya gejing dia madan ke bapura hayudo bat kin kemihi bat kin bot enti gi kendon jeng betha jong sarkar da ke badeng ki mas bade syong jengai iwe pat kenang ban om sapriang ka klam Gilaong belada ke sorkar kamsha kin mi becakmat ban sedang di jing dia madan namar bakim dan syuk dak wei pat kalat ban kamai. Apa ini penting pat ya ni ko klam. Penting saya kena harayap tangan. Dengan kita jing harayap tangan. Ha? Sawai perintah hang ni beli kejat tak lagi hang ni. Ngidam la ban tutuk ti yanu ngin hap do yela dia. Makan nang ye kendu ye kejinge. Hayeng hasam ki khun ki ti. Tipang di sitam kapai dawai dan dah ingin penbiang dah ingin jingkran jong yang ni katanya lah Yaisa sitam si saya ke sarkar bat ngilak buram hidu atap kalau ke sarkar ngisang ngilak sang harai andar kala pelat kita anjong ki kajeng do jong yang kam dei ke kam ke besok ba kumba fipet filum pi ki nongsong kup siliang sem siliang ai kan long ku majulong ngi kwa ban chong nok ni Ikwa man chong no namar ujing pang ayu ta ubating ayun chong haye ni bomting ngin kamai kata kamu ni ikwa kan long ta ke namar bali lai su penting yang ipet mentasan benai bai school bai yeng bai dukan bai bet barak khat bai lak bai ai kemut ni menta mano ban siu mano penbiang to ang phi mano penbiang ini ndan ai ngin kamai hi ken ni don ka hok ai mat em ngi buat em barak khat ngi don ka hok ai mat kran ak siapa ba te sencar pa ba kan nuang ngi so tho na ka hima meliam ka ba ai ja ai do yang ngi ukup siliang sep siliang ngi karpat yo repi ba ai la yang ngi ngin syong ngi ya la kam Namar ba pila kalakta ya kayo kot takta ya kamai gaji ngi so tho bahaya kata. Bakakta irum de tang apo yudu ya baro hi barakoi. Te na kala yang jongang ngan perkat bagi bol balor mno man le bon kam ya menta dalade takam pala banong hoy ne em ana apa sngau skibor balor ban sop ya kana problem ne baniarap ya pi ikup siang sem siang mulai cacar Menjak on sih. Menjak pak, ngingi kuah bentuk jen. Lada ngingin up ya kata kajing li ekran jong fi ne ngingi kuah bencong no. Dia namar balai kawai kalong kumni fi. Ba lali ekran kumtu mo. Dia ngi kuah iban follow kita firu mo juga jongka himamelen no jongka astil forman. Tang mandrei tempoi ta si iru. Ngi kuah bencong no ta. Ngi kuah bencong no ta. Dia kemut ngin up ne kuno tekan nos ngin buku rapat di kota ini kerja ini congok yang nomor jingpang politik corona nganting ra jingpang politik corona nganting Kibatin sama iya, ngin follow ikirul jeng government ru, tang ba kibatin sama iya, ngin penting yat sekarang.